amakanda nagasimbire kunuya omuri Kikube district Kikube district nemwa district ziri kushangwa omuri Bunyoro region kandi erizoba nko kumbe mbagambire niza kuba ninganira na no mulisa kandi no muhinji konka okulisa nkwari kutekamu amani minji omwami mahuramba mwetangu ni keke na iza kuba natugambira amazina ge omubwijwire ogu no mulisa ruranganwa omu district egi nwe nambemwe akasingaho nempaka zabalisa yaza no mahanga gaheru no muntu wamani na zabana tushobora okwakozera emirimo ye kandi ayongire kutugambira emirimo ye akagitandika bwireki ya gisyahi kandi nobwa hati emirimo ye nateka kongeraho ki umuizoba elyanyi cyakale umuntu kuyakuba umwe yabi ari nkoko ariyo nareba sky okaba no izo muri Kikube konkoro kumanyoti nizo wananka okugera ekinayegayo nabanyeta Edmond Principal Farmer omuhinji atarukwata mwitaka twegiteho reka tuganiye no muri Sawito guranganwa tutiyo turre embozi omwami keke nakwakira Sky TV nishaba abarino bakureba Sky TV obakureho na urano bakwita keke ngo mazina ni na mazina gange ndakabagambe Steven ndi mutuze wa cyarushesha omurisa kandi omuhingi oryo murisa kandi no muhingi ndo muhingi aramusya abarino bakureba Sky TV nabaramutya abakureba ha Sky TV abarisa abahingi nabagara bakiriyoko mu ryo mbugara tuze mukora ariyo nabagara ariyo nabagara okusibana betombo itange ibintu biremire kandi ibintu nibasiko muringo gona mbashaba ngo twena twije tukore tukurakurana zihanga ryeyitu omwami kabagambe Steven ninyenda kumanya kabagambe nuwoha umuri Kikube nahurana bangira ngo niyo rukusinga yo kurisa no kwinga mu district egi ngo ryo muntu wamani agogono kagiye amani katandika ndiyo murisa amana agayiho mukwabura kwa government hayijo kushoma kwa nadizi nagihurikiza hayira zaye nigiyo zagmanisho mesa naragaho na pickinga interest za government zabeneye yenda kuna herize narwumburiso butakugoba nazo mburiso bukugoba obo kurisa breed nungi ukarugum kuriso ko kwaburijo meno wazo mukurisi zana kasente kuri sente za ruko sente kizu kwereza ukarisente kakurisi zitaka ukabura cyo wayihamu ukagikorera buri kimwe cyone kaburi cyakushashura konke mishomeje yona akenera gira ha breed nungi ninge mbibonungi na picking interest za breed nungi nembibonungi natanda kantyo najya nimpindro miteka teke no mikorre narugo muri area nazo muri yeji nareba nego bamunonga kukireriye yenyuma byanyamba na duka garukoko kuyiruka bibe misinde yo misinde noku nashanga interest yo mu kintu cya breed kwihobo natandiko burisa bwenjungu narwo munteza roko nagaruko mu njungu konko muri byo nakanyine program za government ningenda nazo nibashomesa ni picking interest zabo bantamuna mani gumanizo mu mishomo naguma ni picking antyo kwikaho nashyikira harurengo kubagira mu mpaka twaza mutu y'amagombo ratana bwire cyobo yakumibiri naguma ukaza no mu mpaka z'abahingi n'abarisa wakwato gwo kubanza ninga waraba wazamuhero nkabasingaje Kikube yo na wagitereye iyo wishe nagitahare yikiriza bampane kirabo cyanjye bakakutwara ahero tindagireyo hati nareba projects zoina oino projects zihana ziha umutari nakureba Sky atandike amanye hati obutwa leta muri sogu ekintu ecyakuza kuba natushomesa nyeneho project yo rutoki nyeneho project yo kubyaro bunyatsi nebibingo nebicori nyeneho nebiyoma by'ebicori ebikutera ubuhunga nayo cyabinte isizeho harihe bari binabiye nimbara ko nahinge kicori ninkiha kuriya nkiha hekicori mbitera mbihereze ente zimpereza amashanga taha bayrogasi ngatekesa agargamu ngakoresa nkebigimusa ebicori mbitwara ha cyoma ntera ubuhunga nyihaye mezi burani ngigarra kunuya ngito muri ebicori binakora ki ebinatera kwerezenti hategeshaha nyenda teke amakanda ahakulisa na munonga narebo inente z'amate no hinga ebinyasi ugaruka uzunangozukora ugarukozukora nicyo bakwita supplement uzigitira mu nebindi birungo agamagezo kiza wagatungota
amagezi kaje nahora nagunaga yahabuhabuzi program za nadi zikuza izire biona bikabe mu mishomejo tindagiga yayireho nkatahama tunagihurikiza na picking interest zayo yes namangwente yatunga aha Kichori ekatunga ha Cross Diana ekatunga ha Napia neba netunga munanye ntungamo cyanyambaho kugira ngo mbikozese ko kubente za budi niyo zikorake niyo zikwenda kandi takoze byo nakabanza kubitebekanisiza nazikorera buri kimwe cyona nta kitomu nkora nabwo naturengo runahikamo myenda kwindura ha breed kuruga eyente kuruga hariyegi kuza aharigana ejya zero grazing hatu niyo target yanjye ndimo nindanzya konko muri ebyo nakurugira imbe ni nkora ama natunga muka supporter ya tractor okubanka abantu bampikire hayi home na wagenda gendamo bantungiremo munonga nimpabura busha ibyuma byanjye mbahereza mbatera hakatipa kagenda kabahwera iwe byo basize kwegurira nko muntu ibimbasize kwegurira nko muntu abo kuba nyenda nakora nyenka tikikampwera yes konka twakanya hacitweka tukababa ingi nagire kinaburaho ninzo buri yankitiza atoshanga nimba yamba habyoma no buhabuzi mukorera sayireji mukorera he nkireba yarga kwega hati mangogo nawe yakora ki kana uko kurwa kwa buri umuntu nawe interest zo kumutungamo no shanga ubundi cyo wana ukora mukubi wa mutraining nawe kongera mu buhabuzi okay omubintu byo kurano yegomba kubo yine hategesha ha nebyoma bikukora byo koresa farm na no kwinga nkaza tractor ikintu kindemere kukira munonga ni nka government yampwereka ampa tractor kandi yampa tractor niba tajanyonyenka neba yagiha district yone okuba nenye kundramu nibayijaha mbegesa nore watunga tractor nehinga ebyara esharura ebitera ekora buri kimwe cyona hati nikiba cya kandi capacity yayo niyo ntakozireki niyo ntayini konka natunga ha tractor ejo nimanga ikicwe kandi cyongera ku developing atari nyenyenka okay oragerezoho ekintu cyo kongera ku kigambo ho nabakuru ningo yinaho baye wagerezoho kushaba byome byo ninga n'uburyo no kitekateka hati nkagezaho naguma nimba shaba nabo banyereka ngo tubaka basize konka bagumana banshubiza konka neba ngo tubaka bayire tinkamanye program zabe zibayine baryo bakureba burindara hata Sky TV ni impamyesho ngayo baryo bagihura no teka ngo okorese byo manke byo nikibasa kongera amutindo gwentasiya yawe na namasharura reha kubaranyo nyenga district yona nebe ni kutungamo of course wanyango kota kakigerezeho konka nkachikube district imwe nkaba hinja bamani abaryo mu district age tino kora kirire nkaba district kongera kurwana yo kugira otkante yakaruminde bo bunde nanye karwanira abantu banje twena tuganyirwa nkashaba LC ya supportinga parish chief ya supportinga wa production ya supportinga nazo akawo nawe ya supportinga na chairman 5 nawe ya supportinga abantu bona kabakwagire tractor mesibwe ki ekigire meise tinka tungiye chance yo kutunga ni Mr kureba uko nagamba nawe nkamwereka hanshonga zanje zinyine nimangu namushika honti na yarebe binkoziri natunga chance nkamureba tractor nitya mukana yizobere hato muntu okurano yenda abanza rubataha ni minister agurikaricha nyenda ni Mr agurikaricha yo yahika hataka hareba akareba n'ibinkoziri no mbwenge gwanye namana ganje akareba tractor naragire kwiri nintekwa kumusindikira video ejinatekwa kureba na program we yagireba hati naza kundona tamurunziri okuva magara igona nakundo mukozi murungi nakundo murisa murungi nakundo muntu rukufayo ni mawuhango we bona no wabanagamba ha TV nani mureba nakunda abakozi hata abakozi barukunda ndiyo mu muri yabo yandi batwakita najimpereza reka tukisabire abo kuba ni manyangu minister agurikaricha haruhona ashemere kuba yareba program eji kandi naza kuruga TV aha ninza kongera kugaruka kumukatiriza kugira ngo icyo rukushaba kikaho mbwire buke abo kuba ni mangwa manga gafama nagamanya ya ndafama nagamba namporo anyway tugumizemo nareba orukuhinga ebinyanzi no hinga binyanzi byakikachi nimpinga Cross Diana mpinga Napia n'Ebichori konke bichori nakugira nimbe rugamo habo enshonga za obutebasa
bine kirisa kirungi konka tingarikira hakibinga utakora ki aho utebasa konka natunga tractor ningumiza muneki nebicori ebicori bane byendo bihinga large scale ibicori byende kwinga abakozi obwire bwenjura kandi itakandine aho kwahinga ntahango hatwunkuzo muri abakozi habo obwire oshanga nasisikarwa munonga konka byo mugashogwa byo ninkora ki nindeba nibikira yo mbindi byono nakwente zabiriyaho amatenege yongeraho munonga kukira aha bibingo na buriyo bunyatso bundo bwa cross diana so mwe wano comparing ngo mutayine kibingo nana ebinyatse bindi owichchore nabari ahead owichchore nabaye bembe ma ekichore no tunga mu munonga ekichore ko kweza kukinga oya ekichore tsige ebinaka byacyo obitera nebikongoro bigarika kuno yahaka otwara ubuhunga ebitora hacyo motera oyihamu ubuhunga mezi burani ogigarira nkahi aha famu zikibitaha zabirya zikwamasha amashota haka bayrogasi wayihamu ikigimusa okigarira kuri yo mbicori no mu ntoki n'ahandi hona ho rukozesa owahinga bicori naba yakwata ibare rumwe yahite binyonye bishatu owahinga bicori we naba yakorese kintu cyangwa munonga uko mugasho gwabyo nibingi nakasente notunga mu waguza kahungako aho kusupplementinga nkiyamba cyente yamate abo kuba nindeba yenda te kuzuma binyasi kure kanaro ine famu mpango ekerire kizeyigusi mugendero by'erucori no kwese binyatse bebyona no bufunda waza kwesa famu yonka ubwire bumushana no koraki no ruzinga erucori nibiyambaho nebyo binyatsi nibukwembara nungi yo kubarubwire bumushana no bwire bwenjura nkecyo kureberaho abatungiye mushana bwe myaka 2 konka abayingi bakarugwa mukazano kamatenyo nakagumama nagumaha amateganje tegararigire tuyine cyakwindukiraho ambakwatine na namatego abenofuna okaguma PSM nkagumaha BSM y'amateganje buzima ahabo kuba wawine biko bubikire nakampe nkecyo kureberaho eka yo kureba ni nka government oyine kugiteka tekera nka government twene kuteka tekera izobere no teka tekera no wiro burakoreke oburije umburisa bwanje ni mbaro bwire bumushana mbara no bwire bwenjura hatoshanga cyo ni kibalansingaje bitakujya ngo umushana ubwo yija ngo naza kutunge bizuba iyo bwire bumushana imba mbine niyo bwire bwenjura nimba kozireke nimba mbine soko kumara kubireta narebe binyase no mubisha na mashini mugira mutabura muki kuko rete binyatse byo mbito mu mashine bitera yaheza kubitera ntamuka amezi burani ntamuka murasi ka enteziria egiri sinukoka akashukari kargo mbikaivu yes hatu wakatamuka karetere ntiruho na ka mezi burana ejo enywa hamaizi yanywa hamaizi atekwe rukwenda so ebe binte mukutabaramu nebyo kongerente appetite nicyo giyongera appetite kandi binemo n'ikirisa kirungi nareba no munyu gunarebaho guhogwe ubwo munyu nikira gugurana gwera naragukwira tinka gureba go gwine kirisa kirungi tinkweze byakashoga tinku basa kubyengerente zanje no munyu gwine kirisa nugombeka n'amagufa gentengera kama so numugugura mu maduka ninga numugwihogwa ogwo kwa nyanja hinaho ningwiho maduka onka ningutumira ha order oyinente zinga ya fama bajyango abanyankore tubabarante kunuya nimwe nuko kiri nyoti nkagambo muhendo gwete zanje ezo wareba ho nizezo ekintu cyegambira ko muhendo gwete gumirigamba kasiga gumamba ito muhendo nuguturusiya koko yo wagamba nyenca kagumana bafite garasa ngo namanyire zawe nizezo kandi aderu koko wito mbayimaho ati nibatandika no kugaye mwisho butumureba inenti igana zonka akonka tenti igana nyezanje nimbare tasya yazo tinku barante nimbare eke kumpereza na wagira 10 nyine 10 konka nyo nimbara cyampaki no bare cyo rukuyiho munte tubwingi bwazo yoko mwihanga yo nabantu nibenda senti so nyo nimbare interest zinkutungo munte tinku gendera ha muhendo so no kamazinga hikareka tumanyezo kama ako tukareke ndadezo kama tubete zireke okay tuza paddocking ya farm paddocking ya farm na rebo ine a lot of paddocks ine paddocks zinga farm yawe jine ngana sho
nyine mu padokina konke kigenderwa cya padoka umurisa murungi wote ine padoka no butari murisa kananisha abarisa bagenzi banje bagezeho kozesa padoka no ziragira koko mapadoka yawe nyine padokina enteze kamwa zine padoka yazo nesta kamwa zine padoka yazo konkati padoki ibiri nezente zitakamwa ukuntu zimara yo kwezi zikiza kurugo kushanga hako zireki haba irege neze zikamwa nazo zine padoka za zibiri ni maro uko kwezi mpinduranga ruro muri yeji okwezi kiza kikuyamba kinko murisa nko muri kikunyambaho nkinyambaho kurinda ubunyatsi bwanje wote ine padoka tukarinda bunyatsi uko wowe nete zihingwire mu ntema 50 kugaraka hayiguru za set kaziti nzibane zititaka zibataha bunyatsi zitahamasha hatigumana zititaka nizireka munonga konka wowe ine padoka tizikakora ki kandi zukwana padoka kwibarira otamente zikozireki zishikiri ushangana kikwetera no mutindo gwente no bunyatsi no butaterwa mushana ebe binte binareba ebya nangwa tutakagira ene tubanze tumaririze paddocks buri paddock nebe inemu water source buri paddock ahente zikurara nirara ninywa niri kusiba nazibazina y'amazi gazo buri paddock yona kandi amazi ago yanywa ganige yihaho nigeta ho gonka gari automatic agagina rebo mu mato yagwa rebo mu mato nga pumping wasora egayiha kuriya egato mu bwato nivyo byoma byasora binarebo ko nibyo wari yakuriye ruguru hati sora ne gatere gato mu tanke supplying amato gone nekiro nzibazine kunyi konka nani mpabura habarisa bagenzi banje amayize nenshonga mpuru uko banyonka kigeze saho nako mu bwate kiro bukaza kushesha nashanga amayize gatakozireki gatarumu kandi waza iha amayize ago zikaza amayize gabutosha tizikweza kazana zinyubwire wazubuze rukwenda ngira ngo bareke kumana babarenti iruho ngumana na nekiro nezinyu kandi kizibo cy'abanda barisa wone woro kubarenti iruho amatata maginga agafunya twaraha amayize neta kagiziriruho ne yagiziriruho konke yange yonka neba nemango bwiro buno bwanje bukunywa ye twarenywa egendetse yamuka okubali rente echo kunywa nkibachi maisa unogigare nyuma mukura kwayo ningo mukwerezo muri byona no mukura no mukwereza nebeta kubasa kwereza wanogiragira niwe kugibarira ubwire bwayo bwiru konka wowe namayizi gaburi kitweka cyona enteka mango bwiro buno bwayo bo kunywa nikigihwera ho mu nkura nungi no mu ntasya negumane kwereza konka bitari yowe nka kugira ngo wazibara ngo atishayi nezo kunywa ukabinga ne yayenda ne tarukwenda nanezona kifuba dembe ngo hato no bwire bo kutyora tugenda ente zikora amayizi gazo yehera yendere oba mu kibuga oba herehe kwira kuri mu itaka ryayo kigihwereho so nizunywa miza ago kutimba hansi nkagatimba go kuzumu kagatimba tukuza kulinda genzura ne bihagarone mabe munonga kandi agitwa agatapu agitwa ga national water nago no marungi konkita kwikizana go naga amayizi ge bidamu amayizi ge mukurago gaineme bizibu bingi nkabiha nkendwara ejura yatana gashanga ukoko garugo nuko utakumanya gareto burofa gona gakoraki ateze ntiwana cyenda kwidozinga buruwiri konko wina amayizi gawo marungi ikikumisa nawe ngike kuruga mune kwereza kirungi yamye amayizi mabi nayiwe ndwara no basa kugishango mu mata ezo mu nyama tugaruko kace akwinga ebicyori kanale boine farms mpango zebicyori imisiri yo yanja no gendo temo kora saire giyo nebinyasi kandi toka tungereza tractor zo kuhinga no koresa man power y'abantu ababurisho ni koresa man power koresa abakozi bahakitweka bamukubyara aho ntukore kibona bakita kagoma ninza amakanisa ni haya abakozi nahabyare bimpikire nomangu natandika kubyara kuruga kasheshe kwikashamushano bushaha yange bagikora singira 10 wakoroka abemizi wakoroka hikashahina ezo ne 10 wakoroka hikashahisha ezo ne 13 yes wasya shamunana ezo ne kanana mbwene burushaha ntwa tugibarira singira 10 eshaha ne cyaro 10 wasi 10 ni ibirogo no mutwaro gumwe ne 12 nikirigira amana gawo no kora abase nebyetengo byawe baza kugwa afuka baruko baresha naba nayenda ka sente nawe
nagwa hafuka nimbara amagoba nawe nabara amagoba so wano comparinga hati okoresa abantu baburijo nanankegesha wakero katunge byoma byo koresa noreba ngo nikibasa kukora kukizemero wafuna ka tractor katandi kafute magura za ekazi nareba tractor ne ko rumbwire konka abantu bakakora rumbwire ubundo bwire bo kubyarana buntsiga ubwire bo kusharura naza kubiha yo buntsiga oshanga nakoze reke naruzingire munonga abakozi bone bakereza konka natunga tractor nimba ninda kutyeho munonga buzima so mwenu noreba ngo tractor ne basa ko kwinjira ekazinga hizo wano comparing no kolese mikono y'abantu tractor izo barungiye n'umuvugi murungi ahantu harungi uruna kunehinga hiki 10 kubona icyabune kugiretaho empingira hiki 10 munana yetungire mu buzubu nebeye hagati ya hiki 5 umuvugi umuhingi sawayo yabarije yataye inama ko kunywatanyoyire so mwenu tushabe munonga tractor jina yirigera rika kunubitiye kabiri amajo nishaba munonga tuze aha endebera yente number 1 amagara gente hatente yenjungweji neba nenda ndebera ki ohiro hebyo kurya twabigambire ente yenjungu waza kugeza igirisa ncyenda ngo banzo hindro miteka teke nemikore barike kwishisha mindset banzo gihindire uryo mu ndise yawe eriye nyankore umango waza kuzo mu njungu enjungu nizendita karakozire nizenda kuzozo yo mu wice mirundi ebiri nizenda pa affection bitalex mbazi kuberi yaho kandi nizenda samumeta kubene n'urukoba kumanya kiro yente mbagipimiso rukoba reno pimiso rukoba rero wiza wamanyota ngo ine kiro 2 unopima rukoba ukwereka kiro yente yona hato garuko reba hacupa yo mbazi ndagiro zayo oyaho gitera ukwata samumeto gitamu ukireba ino mu rugo rya hayigura umunonga uko abana zibona katsiga babe twabana kwereka ngo samumeta wagikwata ekazo mu kurwo muri yashatana mwenda garuka hayigura mu makumyana agente nebera ku umunonga hatewe ino mbazi go kubanza kutera kucendezo mu ruro hari mbaze kutera hete shahige kafa kurugira mu rugo yinyi kitero mbazi kahende kabiraho satete ino mu ruro mwingi nayo hari mbaze kubanza kukozesa ubanza usharagura yo mu ruro hatobona kutere mbaze ndijo so mbwenu arona nikiba kwetana nkana abalisa kweragurura kushangana barebera guri rente kunu yakiriyo no yuko muri isa no kigamba kushanga ngo yarwara atabuza kwetaga kureta vete bikirumu ubuze uburumu konkanyo kukira munonga nimba ni connectinga na ba doctor uko banywane banje bankunda munonga namutera namba ntite yakwa twetineti ni mugambe ya temperature zo murro anja tubanzo ko mbazogu kushaho ndashara umuntu karangete yazo mu mbera nungi kunuya nukira kuteganisibwa burwire cyo bwa hato bukutaha rente zanyu ka district ninga ka region yona ikizibu cyayo nengo namashiyo nicyo kukira kubakirumu na burusera na kashanku amashiyo burusera kashanku kunejwa teka rubasire wito kaya tumaraho okuta tuyaberinze munonga ejo atekukira kubayo itwejwa yabaho ikibuga kiyaza muntu kikwata twate kahingura ntumbarake myaka nke 10 uba kabiri takumanyejwe niki utaka gihuriro no muturu konka atakukira kubayine bya forest park aba atakugenda mbintu yabushebyo ejo atekurgaho ahanta kire bintu yabusha ejo atekargaho washanga abantu bahikire park bahikire forest ebyo bitaka byo kupangisa nicyo kizo bikukira kuri etejo ezo mu nyama yishwa kuza kugira uwaza kugira ngo yargaho nikiba kigumire munonga so kuko ndeba agriculture ati nka kuna ka farm yawe nareba a lot of projects wa nareba urutoke oinente nareba no korana ngo na biogas no mu rutoke hayinjire mu bindi nareba imyanda naki project season ziyambana zita project ezo katugire kikuyambe kindi nimbasa kutandikira aha kitori ndete kitori nkerezente entempereza amasha ekimpa amasha ngakoza ha biogas kigaye ha biogas ni hame bigimusa iki gimusa kigenda nikwera
buri kintu cyona ekikumera cyona obo bunyatsi obo bicori obo bitoki obo tangahuzi nabanimba hereza aho baje batwara baza kwesa habigimusebyo so no mwene bigimusano no koresa bishaga hugabira nabaga reka tinkaza gwe buzima baje batwara naho bahana masha mbahana masha no washika washanga hari nabarga bagatwara toguza tinkaguza obo rotimbuye ne kandi kujya nguze n'abataka banje oya mbere community ni nyamba community so finally narebo ine biogas jigari ko kache biogas ejine ija ekuyamba cyafama biogas ne nyamba kurinde imiti yanjye buhangwa bwensi tinkwata miti yanjye nara kugitema habwe enshonga zenga ne nyamba habuhangwa bwensi ne nyamba habakoze bo kuza kushenya mana nagire mpango manya bayeteme bigere ebyoneka bihaho omukazi wakuza kwinamo mu mahega kuza kurura mayisho hatu no tekera biogas aho nagira atata hakabiriti buri moza biogas ne hise bihimba byomere ebihimba tinkubiri kabyesasira yora nagira ngo bihore shimba byakutogota kusyate ko yako kahimba tinkuzayo nimbanyi no bundi ukozesa bwanje aho konkana byo nebiteka so no connecting ota ne very pipes in zurgo mu omyina zitaro mu njumu ne yakana n'amatara ne yakabuzima bakajya nguzine size hateje yaho ningana ki yanjye ne yasyanketara zinga ne yatetari 2 konko mu kuteka leta 80 zikahingwe dakika 20 zitakahiri ne wajya ne yasetari 2 ne yatetari 2 eteka konka ne rafutyaho huko waza kuza kuhemba kuza kwatya enje inkwezi teire kuza kurura mayisho ebyo yuteberumu ne heza magara marungi buzimo bwo mwikago hakatuguru biogas ejine manu mugifeedinga burizoba ntugifeedinga burizoba amashaga kubaniga ingana ki ninkozese bafu 3 no tamagara fresh aga fresh nitamagara fresh ngo ndukutama abwaje agagomete gakora aga fresh no gatameze goroba gahagara bakuriye mu za pipe gaje gakoze ikigimuse cyweye ohiro kwemba biogas na no kugitekesa hino guno mugashogwe ina kankeji ashitiraga mbaga amashakurwa mage bigimusa omugashogwire no buto no kwera abakozi utagira abakozi bayingi ebe kurwo biogas ni mwiza mbitahi agamashaga kushohora tugatoma untoki agande na ihamaga kiriya kamayizo no kwateka idomora kimwe cya gari y'amashagare nkamayizi utabaramo bidomora 2 ogegenura hatuyihame kigimusofuhira ha famu yawe ezo bunyatsi ninge bicori ningo muntoke zawe no mayisango je no maniyuwe huiremize huiremize tayine mukantu kona somwe no muntu ine biogas nawe no reba naba natera habiri natera hayingi Mukama kushanga umuntu naza kwina mu mahego mu nayatse biriti na inamukana ari yakutogose bihimba nikemura mukanye neka nadareba famu yo no jetorize kamera no yerarishira bahi kamera ni hwere bintu bingi na ntaroho nanyi na hondo nimba ndebe kugenda kahi aha famu yanje natungo bwire nimba ndebe buri kimwe kukikora ki kuba nikigenda nandi mirime ndijo nangire nkankahi kandi ziyambaho nabashumahaka na buri kintu cyone cyakora ki cyakubaho nandi hari nimba ndebe buri kimwe hasi nimbirebera hasi mu yanje nanenda garuke nyuma kunka wice kwire ninza yo ndeba kubayizene bakora na nabakozi no bano ba managing aho wotaro nabakozi bo nimba reba aha ikamero byo tkanindebo utamire aha ikamero ahente zukunywera aha misiri buramuho nimba ndeye kibakora ki tubaza kushutamenye nyuma yazo yizita kureba aburamuho niba niranzi aho amesho ni maingi oyo na reba no bike binyansaho aho ibi biba kubika mu kijundi bihe ebinyatsi ebi yahe nebya Flores Dana nejo bari yite abutosha nimbita maho mbibika kandi mbibikiro bwire bumushana hati inkombwire bwenjura to kabikwata ati kabikwata ho bwire bwenjura kandi abona arebe njara yayijamo
interninzi kingira zigarara kuno yo mu rugo zibatakizo mu itaka hatistandika kwezi sebe kumara nko kwezi itaka zakarigira ubunyatsi. So he ko kuza kugigabura no izo gigabura hawiro bire kwingana ki ne no gigabura nko kweri ino ko kugitabura mune anayo ni gitaburamo ningira yo machine gitera yaheza kugitera nayo ntamuka murasi tamuka amezi burani ntabi yatonze heza ziryo. Hey ine kirisa na ibinyansi byo mbere ine kirisa chamane betanete kugiriro zinyoma izi kandi zibaje ne yambete kugiriro ne yambete kugiriro eginywisa amizi norente ye iniro yanya amazi mengi ne kusya kuhereza. Nareba system ye kushara bidomora ukashanga ngo abamwe no shanga bombekire byato ibya siminti abamwe no babakolise mbaho iwe ninde ukashara za tanka iwe habwenki nkabaramo naza kureba ya samiti naranta kubasa n'ubuyonjo bwawe konka drame ibi no gura kimwe kampara ibintu bigure mitwaro mukaga wagure binti kumwe mitwaro mukaga no go matu makumiyaga hatu no kubiyonja ne birafuka okubiyonja ukano wa wana uza kuyonja samiti ne koraki ne cyo kuyonja ikintu kirafuka munonga. So mwenu cyangwa ikoresebwa buzima tokuza kuzo mukweto tukuza kumukweto akonde ko goto manya bafundi no ejo wenkoje biyeteraho ndacagira ubuzubuno kiriza hoto ikindi tukwaza kugira ngo zuko no kandi umukozo kuza kuombeka. So mwenu riba ngo hato umuntu orukutandika na munonga farmer kwende chikwangu nabasa nakwesebe drum ko nkabiye kombeka ibindi bindi abanyasente naba engineer batakorga haka ibitu bikwenda mu engineer. Hygiene yeta farm na munonga mate ukama numureba numugezo mutakurebeka ngo ubuyonjo bwaguma buri ki ubuyonjo burije akubanye naho kamera n'amateganje kubaga harine za kane zago nimbanye nakajigina kana kabaka ryaho so ibyo tubikakora ki amateganye nagabaga ry'amayonjo. Ebinte byono kabisoma kabanza wazo training yo kuba umulisa wa manati ninga ugenzire no byeyegesa government kageneta hemushomo nambuye nimbanye ndakusima abantu banje ka kwa production Dr. Tume ko mukazi wa kweta Dr. Skora ari umuseka wa kweta Captain Mugonzangane no wa Nadizi no na sura we byo buhingi bana basimo uko bareba no mukamero bariyo bakureba TV ni sima Dr. Skora sima Dr. Tume sima Captain Mugonzangane sima Nasura nabembezi ba district yone hokuba chikube nkunda kandi sima kana president wihanga uko byabateyire mu bikuratire icyo wanogeza ho kubuza bobo nkani bayija umukanyo utinkashomaga konka digurite zuko sho wanje no shanga bona barinkahi buro wadiguriwe n'ikiyashomeri nibayija hakwabura wazo yo kubagitugenda koreki batungo bwire nkabona bunagamba ayijaha habureki wahe akwabura uwasayirejya kwabura uwendisa kwabura uwenjanja bakwabura ninde abantu banyoti bukya no kumpenda bako bahure simu yanjye bwire baba bakozireki bampikireho. Haza president nakira kureba Sky TV kibaye kimayisango biryo no gamba byo naryo nakureba by the what kibaye kimayisango mu district age wabo ryo muhi umulisa wa mani then president yana izo mu district age ashimye kuba nakora bo ka modo farmer yaje ikintu kibo mugisha kwa kana yatayija tinyine buzibu nawe kuko bane kitebe cyane kindi kunda uryo waye narem ndi waye nerame komba then ashemerire kwije kumuzibira kwije niki yayija nigana harigana nimbaje na yatayizire nimba ndigana harigana habwenshonga kuko nyotinde kabo opposition noraho bashikire Uganda kabatsiga kari hati bari mu byona no buhabi bijoye nkabo barumu namboye nabantu bona bakunda bahakuratire ngamba ya president kuratara umuntu kudiringa no boro so mbwenu finally katushabe munonga president ubundi kwari bayizireka ho imaninga nakakura bankakikube akurabe hona to kuchetenga nichetenga konkata kayizeni mbaza kusimana minister y'ebyo buhingi eyagurikacha eyebembere Frank tumwebaze ninkira akozire ninkira kurata program zaho yana habura yana gamba mpinga interest na timu yeyona ya district no buhabuzi bwayo no kureba ikiturumu icyabandi batakureba
nyewe nkigoberemo umunonga nambaye president akayize nka Frank atumwebeza yahikaha nimbaje yahika nkamwereka abandi abari abingenze ni kwatiraho ni impaburaho ni nyereka hari nabo ntimbire n'amayizi watimbira abantu amiziga hari umushire nawe kazawe namwegese nashangaye n'ikizibu cy'amayizi no byanjye mu birabinde neho nkanyo naje tkamfitimbira amayizi nagatimba nambwe nati bagashikireho nyenda kumuteraho generator na pump nkarango nawe yarandinga ibyo kunuya modo village niyo modo village ya Kikube ariyo modo village za president Museveni zatwire na encouraginga natamunangwa namani kureba nguzabasa kureberwaho nabandi kumayisa kunuya niwe modo farmer ninye modo farmer mugoberemo munonga kukira yabandi kuko nkabasinga kunakuratire nkoraye nengamba yo kwa Rukwenda akabanza na programu zabagaga ware kareke korera kidacho na kurata programu zabagaga ware natandukana zobu ya leta nadzi nagenda na yobu konko mutakubasa kuzamo no bwiziro nabo abantu bahansobo obo hamiruko botinkazayo kandi keriyo ne koro murumo gwamane parish modo teka basa tractor ko nyondi yo mu rurengo rwa tractor atesha heji oryo mu rurengo rw'abamana yo mu rurengo rw'abamana tinkaza hagomboro ha parish modo tinkazayo iyo ngerekera abahansi baze kutandika tinkaza kuviyana wabire large scale farm kuko cyaje kiri hayiguru 9 ba Frank abo 9 president 9 ba Mr abo ngati kikwenda abo kibarengiri yes challenges zihezo rukureba nibizubuke by'obugine omirimo yawe giye rukora ebikusinga yo kuteganisana munongo mukulisa omukulisa niyo tinyine mu buzibu kukira munongo ko nyina bahabuzi bayingi yes tinkagira obuzibu ni Mr agriculture aho ko nabetana bakoraki nibayija bampabura ikineke cyagira kiti bayija bakoraki bampabusha n'ikizibu kintu mbarisa bagenzi banje n'abahingi n'eminyeto kurunu bakunda akubate no reba nka Uganda yashikorengo rwera mu speed yeruho yatsigira opposition munongo opposition yo mbuhabi wano yemero kagira ngo abantu naboro habwiro nibo kuburyo mworo mbiteka teko byawe tokubasa kureba ubusinge huburi aho bukanyire myaka ejiyona kugira ngo twene cyo yekoreire kandi kwiha Uganda tunge independence muri nkagane ebiri kwicyo bwembeze bwa president Museveni hubugiriremo enyuma ho nazikazi ryentaro konka abantu hakora bayanga bagire bi bakaba ryo muduka duka emyaka eshatu duka emyaka mukaga duka konka to kubasa kureba webembezo watwarege emyaka yona tene duka ukagira ngo boro bukuremeyereho igenebe ryenteka yawe firi kandi ikintu cyakure to position kwabura abantu kubi okubahabisa neba habisa yebagira ngo kutunga government ine kwereza no oboro oyine kurwana ukabwe yaho nko muntu government yaza kutunguka nihira abakozi barungi abakozi mwamura babi abatuze bicitweka government ka developing umwana umakagira ngo utori mwavu umutwego gwe mwavu tugenda turukwirira nangwana no kwendera entezi breed zazo okiza wazitungota kuza kwika breed nungi akwa narebo ine breed zo mulembe breed nadize kampamu nagura henimi naguma nimbikira no kugura naguma ningura konka naguma ningura urenguru nukubasa urukugure nimi ndugure nimi mukazo wabitatora hibanda na henimi umusimba farms nambwe negiye kureba ndije ege nimi wareba aha yerga kashagama niho yarigire nezinde zaginze kajyana nonda breed ze nimi zajyana zihindura konka torurengo rundumu ege breed nyenda kugirigamo kuzaha breed ndijo narga kutunga tractor nkareba ngo naza ha zero grazing kagezaho no kwereka abantu ngo oburisa netasi ya kutunga tubikwenda itakarahango nibenda kushoborokirwa buri kintu cyona kukikora ahantu hake kandi kikakwereza tukwetaga kuza kufuna ekazi runana ngo ati apana nokana ninjira ngo tini itakano tine cyo gukora shana wote ine bonko we no bwonko ni itakartaba hono okora hako to kubasa kungambira kanko cyo kureberaho banzuro umuntu murongo utahantu hakora ore umuntu wa mobile mana hakona naenda hikarunana owa mobile stamiro mu kimeza just nabashtamira kimeza nakasimuka koraki
reba yakira miliyoni agaba miliyoni yakira miliyoni agaba miliyoni reba amanere ndahashitami reba ekizu cyente keze kizukuriramo ati nkabantu bonka nko muyihanga ya Uganda abantu bene yo kurya bingi byente to kubasa kureho buhingi buri baheza kwema bico bya no heye bico rebyo ujo bitera nuwakubura yo mporoti ushangura umuntu ukora ki nogobamo ente ahe koma kutambura munonga kino kukitegana so mu umusharura yayo ente yaza ha kugenda teka kwereza ente yona ne yarira hayihe kanywera hayihe kategera hayihe ekanywera hayihe konka yaza hare nebeta kintu cye kwereza neba yaza umuduka duka nesi bastwese mayete yaza hare neba nesi kankura umutima ngo ngugeme nebere nko mwana w'umuru nebete ne cye kutunga neguma nesi kankura cyati kwata buri cyakora ki ikiyakwereza oyi nabakozi nokoresa abakozi bangahe umukurisa ho nkanyi nabakozi 8 umufame yende then farm yona nekana ki mbona nimbanye nabantu 15 so mwino yambere community no kwabante mirumo 15 nibingi nimba ubuzima ekitongore cyone no gambe bishabwire kwinga nandi mbere kubyara ubunyatsi no kwinga eke munonga nimba ndi hasi y'abantu 50 buri runaku nimba ninkosa abantu 50 eiza nkakwa ninkosa makanasa nabampikira kandi bamengo bire kubyara bona nobwire bwa nahuriyo ito tugiye takagoma so akintu cha chebe yamate akirikita yuizoba no kamama tega kwingana ciyemerunde ngahi amate hatoga hawirobu literi hasingira ukaga nimba ndi hagati ya lita 2 na 3 omukasheshe no mwazyo hatizoba akashe no mwazyo hona nimba ni kamarita zanje 3 konka natunga nahindura mu buridi ndeba ngo ninza kame murundi 3 mu izoba oyine na plan yo kama ne mirundi 3 aho kuba kintu cyorobere munonga hati nkarigyo neje yabunyoro kora sezijwire muzi president ateyiremo amatuga karabara hona ngashikira mu bwiri engudo nareba nemikeka ekora sinodiro taha wakwata chenjojo tukuru bataka break nodiro tu ogenda wajiro tuhoye aha cyarushesha Kampala tukuru bataka break naka hampu konka omuhingi no muri saganyirwo mu ngudezo shanabagara konka batari bagara baganyire mu munonga atari bagamba mushokonke imihande yo muri ryo ya bunyuro nagikubara ni mingi munonga okwa twino muhanda ogwaraga buhuka nuguza hoima ejo nukorasi kuruga hoima noza burisa ejo nukorasi kuruga kigorobya noza masindi nukorasi masinde Kampala ejo nukorasi Kampala hoima ejo nukorasi hoima Kagadi Chenjojo ejo nukorasi Kakumiro ejo nukorasi kuno tumwine yo mara munakireba atari yo ka mara munukorasi yo katukuru bataka break no giroti koko banovuga ko umuntu yo president we bareye batakubireba shawuri yaho tukabatsiga uguruko genda hano mbana murinka baryo munyonyi noba ko yo munyonyi so mwe no muhingi omulisa takirira na products ze nizikakara umukatari omukatari tukujya tumwana yajya tuvuka break nakatsibira hamps akandi no Kampala ikintu wanyu kikaterera ayi witi kikaterera buze no muhagize no wamani ekiri kumanyisa ngo mulisa wakunu bigambirwe nk'icyo wagamba nirwe kwasorwa mu rugezi impinge umulisa wakunu no muhingi emihanda yaza kwekwatsana abayabayo cooperative zikunu zikibayo mu kizine n'umunanka ninga ahashikandi hahaye n'abakozi president nabura hakataho twineho cooperative yiki zibahwerire zitwerira katwecyo macyitu buri kimwe cyona kiruho neju ebyona ecyitu no kutwara amate no kugabana amagoba cyonga mwinene cy'abamate ibuzima no diary ya community ni diary ya community buzima no ihamatega bo bakashesho bo mu ihango bo mwazi n'amashanyazi magaro irinka hejo eri cyarushesha nibagiye ta cyarushesha ina geneta yayo ina mashanyarazi kikiya standby amashanyarazi garagaho geneta niba yagireho konke byo na president no wakoze iki yabiretse niwe yabiretse akabeyi karakata echebe nyoti chikuru konyoni nguza amayizi no bunyatsi enti ngumye okuba ente nungemerera amagoba gemirundeje
ena icyo kubanza amate ente y'igutsi neba ne yonsya ne haka ibitu bishatu na nyina ya kana hata hamagobana nyoni batwaro bunyatsi bwonka nsigaza nyina nenyana so ebe yikuza mataringana y'umurongo icyo kuno kuranga amateganje gagenda so mwe no huri orijoro kafa shinimba ngo biro bundi turi taguza konkate naguza bakampizi bampa nkatsigaza kuno yanyi nayo nkatsigaze nyana ikinimba ni nyenda ki konkana bwe ka yongera ka bei na to kugira kase kwa matama abarisa babika koko kuza kwika bashanga barigiremo nikaje bwire bo mushana target yanjye no kubambarira aho bwire bo mushana ywe ko muri so mugezi yo mugezi aba rero bakureba Sky TV no bahereza bahabuze iki na munonga barisa batahi bawe yakuba Uganda yo neriyo nekotaburo na munonga abantu bari mu Bunyoro region bona bashime kwa bareba program ege no bahabura ki ikinani mpabura habarisa bagenzi banje no kwindura miteka tekire no mikorere no kwetomba itera president umurisa hike kuba nayirwanaho ahabwe nshonga we yayine buridi nungi ebindi byona nabisibura umuhinge ine mbibona nungi orware naragamo ikintu cyona wacyo bwire wahindura mikorere no urabaho konka baza kutega amayisho ngo bari yakora nogwa yoko umuntu nayekora iho mboro warinda cyo yakacumito mu na cumito mu kirabuzima wabari munonga na ne kintu cya tractor garuko kigambe kugira ngo kitaka kwa kuba umuntu umwe yatwegitaho amanye kiteka teko cyawe nane cyo kwenda kiteka teko cyaje kukira munonga no kushaba tractor yes kandi mbanza no kusima no boyembeze ba president aho butwihire akayambi hangere duka nambuye nakasimo kuba kumuhaire no kumwongere kisanja ninga bakacha stand by generator mutabani washara nashara kuko nyebyo ningena nabyo tinku basa atwana ore agetone performing umuntu narabamo rero zairo mbwebembeze norimo kwagirogo tokabura abarendo bakureba bahereze namba yesimu yawe in case umuntu yabarinka ho imo mutawuni akahurira yaye gomba kwizafa mahatizana hamza namba yanje ni 332 kinana naina 00 kinana na mukaga konka nyendetera umuntu wo mwekambi tinkwenda mugara kimugarikiremo 032 kinana naina 00 kinana mukaga ni nyendo mwekambi tinkwenda mugara abagara batateraho wasigaro ryambazira natsiganda kabagambe Steven omurisa murungi cyarushesha kandi umukunzi wa movement wabarumana kabaka nawe yabare munonga nashemerwa munonge mbozi yawe obundi kundu banagarishire kuno ndiza nabandi nabo bize barebe family konkaranga yankore cy'amagero kankurebo ko muri za foto ndeba ntogambe uko mbe naterana yurahanga yargaho yakunde itera yabare kwije finally na rubata barubata buzima nyowe tura ninjenda ko mushana inyemera ni sima na Sky TV yakutsindika irakarya abantu kurango yampikiro mukana ha famu yanjye ya pikinge biruho naganiraho nabo yampa hakayire nayo niki gisimira munonga y'abantu Sky TV bagirebere nibagira buzima nareba ni woine Star Time zaho ruho buzima nimba ninkareba nguma nindebaho ni abarisa harimo barukunkizaho hariho bundi kukizaho tweto haranguma nimba rebera hasikani bagambaho we bare munonga kandi nasimananye kutunga kire kawe ukabasa kushomesaho abanyarwanda buzima nayo bare munonga karesebo we bare munonga kandi nashemerwa munonga akushanga ngo twatunga kiraka twaganira no muhinjogu kandi omulisa ruranganwa kuruga kuno muri Kikube district no rugendo ruringwa no botambwire cye munonga kilometers nkamaganana kandi buzimazima okurugambara ruyaro kashanga ngo hatu turyo muri Kikube ntuba tutambwira urugendo ruringwa munonga so twashemerwa munonga kushanga ngo nabantu ba Kikube numumanya ngo Sky TV eroho twafuna umugisha kugambaho no mulisa wo kubanja kandi uri kusingayo owamani mu district age akatwereza akire buzimazima ne kintu kikuru Edmond Principal Farmer nubwo umurumo gwanje nyogwanje nubwo kutambara akagenda nimbashororeze miganda nindeta niteka TV imogwanye nubwo kwega mukamanya ebimwakwetaga nibiha kandi echo rareba ha TV gira icyo wabasa okupikingamo omurisogu ayineshonga yempango waba noreba ibintu byaryo nakora famaha ayinita karye kandi yagira ngo yatunga nko mugisha akatunga byoma byo gukora
emirmeji na munonga nka tractor zo kuhinga nawe nyencha kalenkiza kumuhereza omuhimbo kandi oshange na emirme ya rukora ya daboringa yabasa kuhingira entezeye ebyo kurya nangwa na community district age naye kaganyirwa omuri ejo tractor abo kuba tuyagira ngo ningamba nyenka nabasa kulirana nabanda rusania ekyo nkimayisa ngo tractor tekuza weyemuka neza kuba ne yamba nabantu aba community age mwentu antushabangu minister wa agriculture ahori embozi yawagihura ogwanje no kuleta obutumwa mwene obutumwa buyampa ngo izo mutayahire obundi okagira ekiwa mugitirawo kandi kujya kuhirwa n'umugisha gwije na president niwe rugayo nabanyeta Edmond principal farmer omuhinja atakwata mu itaka ninkira kuba ningambira abantu we have to keep African hopes alive. Sky TV irakari abantu. Bulirwa kabiri shaishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mukiro otaferwa program omuhinji n'umulisa aha Sky TV. Kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2 okutwa kubasa kutunga entasya ombyo buhinji no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero cyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubane kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka. Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. Ibanda University Academic Registrar Ibanda University na yetabeji hamwe ni mwena habarukwenda